Kajing bom sim kia jong ko sorkar leng ba katanat badai kmi ban pen bhai ki slem pulia jong ko sorkar ha kisnong nong kendong bat kumju wat ha ki jaka sorru kalanang pendu mensim ki kena puli bat kumju ya ki kmi ki kpa ki ba pa skul yala ki jong ki khun bandob yo kajing nang jing stan kajing sha I bank school sorkar ka ja ha kaleng kisnong jong ko West Castle district bat ka we ni ki school ka dai ka pendeng kiret government LP school Kabadan Hapok Motion Road Civil Subdivision jong ko West Castle District. Nakaliang ka KSU hadin balayo e kajing ujor na kipabun balang halor kajing siya I-bank jong katega school sorkar. Kalalej ban jurep badlap hi dala ki jong ki khamat ya kajing duna hapok katega school. Bakanto be kajing duna ki ben bat ki mej. Hag ba kino hikai ki hab ban sim class haka juk ka kamera class. Naga banta ar badlai tali ki class. Kasang kalalap ru ba katega school kamshim la yo shu ika mid day meal scheme na dus nam arjar khat nyaw hadu mentah. Bat kinong syat jasniru kila du no ya ketulob nado katai kapor. Kila labru baka yeng school bat ka yeng syat jaru kim long kibabyang nalor baka umru kamdan. Kumta nakaliang jong kaseng mentakasngi ka khat pratrik urisau arjar arpulai kila lek ban ya kendo ya ke SDSEO jong nong stoin ban pensngaw halor kitai kimat bat nakaliang jong ka SDSEO ru kalukular bakan simkhia ya katai ka kam. Nakaliang jongi ka isu motion road circle miliyo ka jingjor jong mikikpa jong kowe ke school ka government school ka bahap apo pasnom nong penting kirit but hadin kete ka jing ujor na kaleng jongi ka seng ngela pengkloy but miliyo ya ka ban lecurip haka sauteri urisau arhajar apply bat lalap ye ki jinsha halor kite ki jinujor jong ki kipa te mentaka sini nakaleng kejongi ka isu motion circle lemba ka education cell yeleyo ya keban lek ye kendu ye subdivisional school education officer nongstoin te halor kite ki benta ki bagi lalap haka sautri Sautri urisau haka bay nakaleng jongi kaseng nila lagi kendo kijilap pat kijinsian kijongi kilong kabanukong kijing duna jong kiben pat kibe kabaar kalong kijingdong iyo iya kambitemel nadu arhajar kamyaw hadu mata snem kabalay kijingdong yo jinsiu shu kinong syat nadu arhajar kanyaw hadu mata usnam kajing bombiang kajing school kajing syat bat kiwe naka benta kajing penbiang yaki kena school haka bayide bat haka jingkelut pumka jintu exam bat kibai print yaki maksud lah penlut hi lagi nurikai kumban subanrap ya ke kaba education secretary la perpau lomba mata sni kalian jungi sang nila yo berkedu I madam di badai I sub divisional school education officer bat nila yo berpau gitu ki mat kuba la de perpau bene bat na kalian jungi ila kula bat jungi sang ba in satu kula lomba ka managing committee ba in pendian yakini ki jingduna hagne school but ni airu kajing kublai ka berkepang ye ye bala kloi bercimkia kini kam kablong kajing kerku nanta ki kena school jong katai kasno